Bog, ja sam Hrvoje iz Gross Basketa. Danas vam se javljamo iz Gross Basket trgovine u Zagrebu i posebno mi je zadovoljstvo i veselje što su nam u goste došli predstavnici, odnosno vodeći ljudi amaterskih liga u Zagrebu. Samo prije nego što krenemo, voljeli bi naglasiti da je percepcija košarke u Hrvatskoj dosta negativna u zadnje vrijeme, to se gleda najviše kroz rezultate reprezentacije, ali baš danas evo kroz ovaj razgovor sa odličnim ljudima koji vode ove hvale vrijedne lige i projekte, vidjet ćemo koliko je stvari košarka još živa i koliko tu ima dobrih stvari i Gross Basket to prepoznao, pa od ove godine smo sponzori sve tri lige, usko surađujemo, za sad je ta suradnja vrlo uspješna, planiramo već i neke stvari za budućnost, ali o svemu tome ćemo više pričati kasnije. Za početak ću pozdraviti i predstaviti svakog gosta ponaosob. Prvo tu s nama je Zoran Lojdl, predsjednik Koala lige. Dobar dan. Dobro nam došli. Onda sljedeći je Dino Božić, voditelj Fair Basket lige. Bog. I šećer na kraju Marijan Crnogaj, predsjednik Cro Hoops lige. Bog i još jednom dobro nam došli. Evo, za početak možda je najbolje da svako od vas predstavi malo svoju ligu, trenutni format natjecanja, što se događa, u kojoj ste fazi sezone, a kasnije onda možemo i o nekim drugim stvarima. Pa evo, možemo početi s Koala ligom. Pa evo, ovako ukratko, košarkaška amaterska liga je osnovana prije 11 godina. 11 godina organiziramo natjecanje za košarkaše amatere. Ove godine imamo 16 ekipa, u nekom razdoblju smo imali čak i puno više, broje 29, tako se ne varam, najviše onda smo imali i veteransku i amatersku ligu. I košarkaška amaterska liga ima 3 dimenzije u kojima djeluje, to pokušava objediniti kroz košarkaško natjecanje i omogućiti svim onima koji više ne igraju u klubovima, koji nisu aktivni, a i onima koji nikad nisu igrali, a imaju volju igrati, da igraju košarku, da se druže i da zajedno s nama sudjeluju u nekim humanitarnim projektima koje organiziramo svake godine. Znači, ta 3 djelovanja su objedinjena kroz košarkašku amatersku ligu. Sljedeća liga o kojoj bi voljeli čuti nešto više, to je Fair liga i Dino, evo, ako nam možeš, molim te, par riječi. Znači, Fair liga ili ti Fair Basket liga ili prije Pro Am Sjever, imali smo nekoliko naziva već kroz povijest. Nastala je kao inicijativa ferovih studenata još tamo 2004. čini mi se, znači ja sam još bio prvi razred osnovne škole. I u biti Fair Basket je liga namijenjena primarno studentima, znači studentskim ekipama koje se generiraju baš na faksu. To je opet nekakva koncentracija igrača koji su ili uglavnom prije igrali mlađe kadetske juniorske lige pa su prestali, ajmo reći, zbog faksa i onda se lagano kreiraju takve ekipe na faksu i igraju. Imali smo kroz povijest stvarno sa većine zagrebačkih faksova ekipe, trenutno najviše ferovskih ekipa normalno. Trenutno imamo 12 momčadi, sada smo već kroz zadnjih par godina uzimali kao veteranske momčadi već ljudi koji nisu studenti, ali uvjet je da su morali igrati prije ko studenti tu ligu, sada ekipa je, ne znam, tamo početkom 2010-ih igrala, pa su prestali, pa su sad opet revivali. Znači, rekao sam 12 ekipa, trenutno smo u stadiju play-offa, baš je ovaj vikend kreću prve utakmice polufinala i tako uskoro se čeka novi prvak. Odlično. I evo onda na kraju još, Marine, o Cro Hoopsu. Ništa, evo, krenuli smo 2010. na otvorenom igralištu na Marosti. Bili smo prve 2 godine košarkaška učna liga i dalje imamo potencijala za to. I 2012. smo se preselili u dvoranu u Dubravi, Suprasport, 2013. u Bočarski dom. Trenutno brojimo 24 ekipe sa preko 600 igrača na rosterima, raspoređenih u 2 divizije. Ništa, jako smo ponosni na to što radimo i krenuli smo i dalje u neku međunarodnu suradnju i tako da, evo, lagano razvija se. Svi su zadovoljni i trudimo se biti stvarno jedna susretljiva i odgovorna liga prema svim dionicima tog projekta.
nekako uvijek sam kretao od sebe jer i puno puta sam u životu bio otpisan i tako da sam htio dati šansu tim dečkima koji nisu dobili šansu u sustavu i koji su se razočarali u sustav i tako da na taj način pristupamo individualno čak koliko je to moguće s obzirom na broj igrača svim igračima. Ne? Evo, jako sam sretan i počašen u biti što sam tu danas i u ovom društvu. I nekad prije 10 godina ne bi ni sanjao da ću to biti di sam sad, evo tako da. Hvala vam svima i još jednom nama je jako drago da ste nam danas gosti jer kažem, kroz neke svoje razgovore ili čitanje sadržaja na internetu, što nije nužno uvijek najpametnije, ali stvarno možemo se složiti da je košarka u nezahvalnoj situaciji s obzirom na nekakva događanja i rezultate i da ne idemo u detalje, ali puno pametnije stvari koje sam pročitao na internetu je bilo dok sam istraživao vaše lige i vidio sam da je tu bilo svakakvih zanimljivosti kroz povijest koji stvarno sve 3 lige sad već jako dugo funkcioniraju i tu je bilo zanimljivih igrača, zanimljivih poteza, nađu se svakakve snimke na YouTube-u ili po drugim društvenim mrežama atraktivnih poteza, napetih završnica. Pa evo, ako bi onda svako mogao nešto o tim možda vama najdražim uspomenama iz lige, evo sad možemo Dino početi onda s tobom o tim nekim stvarima. Pa koliko znam, mislim ja sam relativno mlad pa se baš ne sjećam skroz arhaičnih vremena, ali znam da smo iznjedrili nekoliko da li Premier lige igrača, nisam siguran da li je neko došao do repke, ali imali smo stvarno fenomenalnih igrača. Evo i trenutno nam neki igrači, bivši igrači, igraju po prvim europskim ligama. Tako da stvarno, širina igrača koja je prošla kroz ligu je ogromna i normalno da će biti nekakvih vanserijskih talenata. Od zanimljivosti, ja sam inače u tom krugu Fair lige zadnje 3 godine i najveća zanimljivost mi je kad sam još kao samo igrač osvojio naslov. Prošle godine i općenito ta nekakva kultura momčadi koja se razvila u toj Fair ligi je stvarno genijalna. Dobro, mi sad, moja ekipa, igramo već i više amaterskih liga i ostalih sveučilišnih liga i tako to, ali bilo vremena kad smo igrali samo Fair ligu i to nam je bio primarni cilj, stvarno smo se ponašali. To je baš kultura, ta košarkaška kod nas prisutna na maksimalnom levelu. Super, odlično. Hvala. Marijan, evo onda možemo... A ne znam, jako je puno toga. Znači, jako puno igrača je prošlo, preko 1000, pokušao sam doma izračunati. Mi sad u sezoni odigramo jako puno utakmica, 264 plus do igranja oko 300 utakmica i jako je puno događaja. Mi se mogu ići od ovog zadnjeg vikenda, pa zadnjih 5 godina, ne znam. Bilo je, recimo, pričali smo to u Kasunu, da je igrao u Koali, pa recimo kod nas je bio jedan trenutak gdje je jedan od potencijalno trenutaka koji su bitni za ligu. Bio je kad smo još igrali na ulici, pa je pored terena u Kušanovu je bio Damjan Rudež. U to vrijeme Damjan Rudež nije bio potpisan od strane Cibone ni Olimpije i sjedio sa strane, ali agent mu je savjetovao da ne uđe u igru i njegov brat, naš poznati trener Ivan Rudež je bio u igri i on ga je čak cimao daj uđu u igru da igra za Kušanovu, da igra za svoj kvart, ali Damjan se malo onako znojio, bilo mu neugodno i na kraju nije ušao. To je bilo to razdoblje prije NBA, znači kad je oni sad od 3-4 produktivne sezone odigrao u NBA-u, sad u Španjolskoj i tako da i postoje slike i zapisi. To je jedan od tih momenata koji je mogao čak više promovirati ligu, ali evo ja sam sretan i da to mogu spomenuti da to je jedna od tih priča koja je zanimljiva. Evo. Super, odlično. A evo Zorane, znači već je najava napravljena, mislim Kasun, evo jedan bivši NBA-ovac da je znači igrao vašu ligu, ali zapravo cijeli niz bivših reprezentativaca, zagrebačkih legendi i tako dalje. Da, ne znam da li treba početi nabrajati jer se bojim da bi nekog zaboravio. Kasun je jedini, Mario Kasun je jedini NBA bivši igrač, ali kroz našu ligu u prošlosti, a i sada što igraju, ja mislim da je prošla jedna vrlo jaka hrvatska reprezentacija. Evo, trenutno igra Davor Marcelić koji je bio kapetan Cibone u reprezentaciji. Igrao je
Ivica Marić koji je bio reprezentativac, Vlado Alanović, Boris Gidić, Darko Krunić, Josip Sesar, Slaven Rimac, Igor Lukačić, Marko Šamanić, Đuro Simon i tako dalje, gomila je onako. Ali ono što bi ja naglasio da oni kada dođu kod nas u ligu, oni nemaju nikakav planetarni status, oni su jedni od dečki. Nemaju poseban status niko od sudaca, niko od organizatora, nego se oni vrlo brzo uklope i postanu dio rekao bih, koala svijeta. To je, kažem, igra, druženje i na osnovu tog druženja pomoć ako nekome to zaista treba. A što se tiče najdražeg trenutka, rekao bih da je to jedno finale Koala lige kada je doslovce koš pao u posljednjoj stotinki, kada je Dri 82 pobijedio Morka, to je bilo sigurno ono najjače finale ikada. S obzirom na broj klubova, broj igrača, broj utakmica i silne organizacijske elemente koje imate u pripremi samo jednog kola, jednog vikenda, a kamoli cijele sezone sa All-Star utakmicama, sa doigravanjem, s humanitarnim domenama i tako dalje. Koji su vam najveći izazovi ili čak da kažemo prepreke kad tijekom sezone i u pripremi sezone prije nego što ona počne? Evo Marijane, možemo onda sad kod vas početi. Osigurat što kvalitetnije, znači support igračima i ekipama, dakle u smislu što kvalitetnijih sudaca, pokrivenosti videom, sve, znači svi detalji, mali detalji, da su lopte napumpane, da je parket obrisan, znači moraš imati komunikaciju sa svima u dvorani, znači sa čistačima, čistačicama i sa portirom, sa osiguranjem, ako se desi nešto, neki navijač koji dobacuje nešto, pa šta ćemo napraviti u tom slučaju. Jednostavno moraš biti involviran, kod nas to dosta kompleksno jer smo na dvije lokacije, znači ja pričam sad o jednoj primarnoj lokaciji Bočarski dom, a druga lokacija je na Velesajmu, ne u Universu, gdje isto su izazovi, ne postavljaju se izazovi i to nam je jedan od najvećih izazova za iduću sezonu, da se što više konsolidira taj i sustav, a i znači kvalitetu odigravanja na obje lokacije, da budu u jednoj, recimo, ujednačenoj kvaliteti. Tako da to je, kako se to kaže, kontrola kvalitete i quality management, znači to je, sve je to jednostavno kakav je današnji svijet, sve je to i marketing i prodaja, znači kontrola kvalitete i upravljanje potražnjom i znači jako puno toga tih elemenata je involvirano, jednostavno moraš udovoljiti svima. Zorane, kod tebe i odnosno u Koala ligi? Pa ja imam tu sreću da iza sebe imam jedan stvarno jako dobar uhodan tim, rekao bi mašineriju, koji kad svako preuzme svoj dio posla mi funkcioniramo bez nekakvih većih problema. Imamo sjajnu suradnju i dvoranu ženskog košarkaškog kluba Medveščak, kojima se posebno zahvaljujem svi ove godine što su nam odličan domaćin. Imamo kod njih jako dobre termine, prioritet i u njihovim prostorijama se jako lijepo i podružimo poslije utakmice. Ali ono što bih htio naglasiti da svega toga ne bi bilo, vjerujem da je kod dečki tako, da mi koji to vodimo, pa evo iza kamere je i moj prijatelj tajnik kolege Crna Draganović i još jako puno ljudi, nismo košarkaški fanatici, zaljubljenici, koji bez toga ne može, da se razumijemo. I zato mi to radimo kao volonteri i zato to radimo onako sa strašću, pokušavamo tim igračima napraviti dobra prvenstva, udovoljiti koliko to financije dopuštaju, pa čak nekada i više od toga, pa na kraju moramo krpati kraje s kraje. Ali evo, mislim da smo pomalo počeli biti prepoznavani, pa evo i u Gross Basketu i tako ljudi se javljaju i kažu kako možemo pomoći, tako da to sve ide bolje i sve nam je lakše raditi. Ja, slažem se sve što su ekipe rekli, ali u principu najvažnija stvar je to, ajmo reći, nekakvo udovoljavanje, sve da se to sve održi kako je zacrtano, da svaka tekma bude odigrana na najvećoj mogućoj kvaliteti. I sad tu ima nekoliko faktora, ne znam, primjerice, bude tekma, zadan je termin, evo mi imamo tu dvoranu u Universu, bude Interliber. Gužvetina je i ekipa nam kasni po 15 minuta recimo. I takve nekakve situacije se normalno dese,
kroz godinu, ali se sve na kraju izgura, uspijemo pokriti. Znači, tu su od suca, statističara, samih igrača i ekipa, sve mora biti isto kako kolega iz Koale naglasio, uhodan tim. I stvarno, kad to se sve posloži, to onda funkcionira i evo, ovogodišnja sezona je prošla za sad bez ikakvih većih problema. Nadam se da će takvi u budućnosti za sve 3 lige. Definitivno, evo ja ću malo privatizirati, možda reći da sam imao tu sreću jednu sezonu u Koala ligi odigrati, ali puno mojih prijatelja, kolega, poznanika su u nekoj od liga bili i zapravo uvijek su to pozitivni dojmovi da što se tiče organizacije je odlično i mene veseli da, evo sad krenuli smo pričati o izazovima, preprekama, da ne kažem problemima, zapravo nije bilo nekakvog sad, ajmo reći, klasičnog gunđanja ili što znamo posvuda čuti i da, definitivno ta strast i ljubav prema košarci, onda sve ide lakše kad to postoji i kad se gura dalje, a nekako onda tu se nameće kao sljedeća tema o kojoj bi volio čuti par stvari je planovi za budućnost. Sad kada znamo da ste toliko predani i da sve dobro ide, pretpostavljam da su planovi dugoročni. Možemo početi u stvari na kraju ćemo ići na kratkoročne, ali evo nekakvi dugoročni planovi za vaše lige. Koliko ste zadovoljni s ovim, što bi željeli nadograditi, razvijati, tako slično, evo Zorane, ako možeš ti tu par stvari možda. Pa mi smo uvijek govorili našim ekipama, mi ćemo postojati dok vi budete željeli igrati. I to je naš jedini plan. Dokle god postoji interes za Koala ligu i na taj način na koji mi vodimo, mi ćemo to sa zadovoljstvom raditi. Istina je da bi voljeli imati barem radi sustava i svega ostaloga 20-ak ekipa bi bilo nama optimalno, najveći broj do 24 zbog termina i tako dalje, ali evo i za ovih 16 mi funkcioniramo dobro. Dugoročni planovi, kažem, volim bi vidjeti te nekakve završnice, što je evo u planu u organizaciji sa Gross Basketom. I ja bi evo osobno i ljudi koje ja ovdje predstavljam volili da bude to možda u nekom dogledno vrijeme i internacionalno, recimo da se umrežimo sa ligama i susjedstva i nekih drugih zemalja, jer evo konkretno imam informaciju da u većini zemalja i susjedstva postoje isto tako dobre amaterske lige koje bi rado pristali na druženje, na turnire i tako. Pardon, sad možda mala digresija, ali kad si spomenuo, kako je, ajmo reći, scena amaterska u drugim dijelovima Hrvatske? Koji je u nekim gradovima još? U nekim informacijama Šibenik ima navodno jako dobru ligu. Bilo je u Splitu, tada nešto to je, ne znam je li u fazi mirovanja, ali još uvijek igraju. I Rijeka je, nešto je Aramis Naglić vodi u Rijeci. Zaista ne znam da li još uvijek. Mislim da je u istočnom dijelu Hrvatske to malo onako zamrlo, ali uglavnom sve se zavisi od ljudi koji organiziraju, znači. Da. Kada ti ljudi postoje, onda ima ligu. Jasno. Dino, kod vas planovi? Pa što se tiče dugoročnih planova, trenutačan format lige je čisto u redu, već tako funkcionira zadnjih par godina sa, čini mi se, točno 12 ekipa. Sad, da li će biti neko proširenje, ovisi o interesu, jer evo, prošle sezone je odustalo 4 ekipe, pa je došlo nove 4 ekipe, može se desiti da sada ponovo dođe 8 novih ekipa. I onda ćemo tu morati pogledati da li se to može organizirati prvo u dogovoru sa svim ostalim sucima i dvoranama, onda ćemo vidjeti da li ćemo mijenjati kakav format. Od ostalih stvari sviđa mi se inicijativa za All-Starove i internacionalna nekakva prvenstva ili internacionalne, ajmo reći, evente. Ne treba biti prvenstva, da, samo eventi nek budu, gdje možemo okupiti stvarno fenomenalnu selekciju, ajmo reći, amatersku selekciju grada Zagreba i okušati se protiv europskih ekipa, možda i van europskih. Svakako, super. I Marijane? Pa rekao bih konsolidacija i bolja koordinacija, znači ovog sustava koji imamo iduće sezone, isto tako međunarodna suradnja, kao što sam već rekao, kontrola kvalitete, ne, quality management i to je to, ništa spektakularno. Super, a evo onda se možemo sad nadovezati na te najavljene
planovi za kratkoročnu budućnost, evo i dečki su već spomenuli, ali možemo po tebe krenuti, znači ta planirana Gross Basket All Stars utakmica i kakvi su tu planovi, jel se već bruji po ligama, igrači pričaju među sobom, evo to uskoro dolazi, naravno sve više i više detalja ćemo imati dostupno i na Gross Basketovim kanalima i kod vas, ali evo za sad kakva je situacija oko te Gross Basket All Stars utakmice kod vas? A evo, posebno se veselimo tom Gross Basket turniru i evo, dogovorit ćemo sad i detalje, naravno i to je prvi put, dakle mi smo i godinama već i razgovarali o nekoj vrsti turnira i susreta i evo ja posebno se veselim tome i na neki način da se svi sretnemo, da ekipa odigraju i mnogi tih igrača se znaju međusobno, mnogi nastupaju više liga, znači postoje i preklapanje među ligama, ne? Tako da mislim to će biti definitivno prijateljski event, tako da tako. Ali sad bit će određeni natjecateljski naboj, da. Siguran sam, da. Dino... Naravno da se ja isto veselim, već smo pričali tokom godine da li bi organizirali nekakav turnir, event, to. Tako da će ovo lijepo sjest, da okušamo snage, da vidimo koja je liga najjača, koja će se najbolje snaći, definitivno. Samo pozitivne misli. Ma, definitivno, da. Zorane? Kažem, inicijativa sjajna, mi smo nešto pokušavali u prošlosti i kada god bi došli sve skoro pred nekakve finaliziranje, uvijek su nekakve poteškoće iskočile oko termina, godišnjih odbora i tako dalje. Očito da nam je trebala četvrta strana da nam malo u tome svemu pomogne, ali govori se i kažem, mislim da će biti odaziv dobar i da će čak biti i publike, jer oni koji neće igrati vjerujem da će doći to pogledati. I sigurno mi jedni druge, mislim, ja sa ligom nemam baš nekih kontakata iz prošlosti, pošto je to bilo studentsko, ali jedni druge podržavamo. Znači, nismo se nikakva konkurencija, ja moram reći da stvarno podržavamo, bitno je da se košarka igra. I kroz taj event će sigurno, to će pomoći jednom pozitivnom reklamom da se to možda još i više nasledi. Tako je. Evo, još jednom puno vam hvala na dolasku, na odličnom razgovoru. Veselimo se skorim druženjima, nastavku suradnje i do tad hvala i vidimo se. Hvala.